الله أكبر أما سكنتان كينيا أكما يتفو بجرا جزاكم الله خيرا سكنتان أما تنتيانو جدولان أفساران سيدي جرتي شرف إسني دبرسلتي سنبودا خيسوما خبجا خنقجا جرتن إسني بأسبابنا قرى خيسا بوري فلاتشا أكا غاري تكجا جزاكم الله خيرا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وان براتي فولنكاني هدو يرود إرتو والأمنة تره الرا سببا خنان ولتنفو خناف namni gariin leen khaneerumu fi khafuudhu leen yoo rifate gariin garuu gammachuu haan oolu waan juun qaba warri naasuu qabu way jiraanu keessa akka jiru numa gammanna akka jiruttu gammachuu qabna karaa dhiiraa kanarra hoggaan akkatti ilaalu karaa shamarran keenya kanaatu qarree teenya kana akkaan nama gammachiisaa kam kanaaf rabbi muraada isiniif haa guutu آمين ديني ربي مراد سني فاقوتو والرديني انقل مقايو ربي سني فاقودو آمين الرا ديرا قلا خينيا تكا قدا خينيا رموادران توني سوغان اكنا اللالو دقودت تاتي بيتي قبن قبدو يوكما خيا تقوتاتي خناف الحمد لله خنوما وقادو نقادرين نمني قوتو دا ادو الران تراغن اللي جهنم درا ورا اتباع ربي نوها قدو آمين محمد ساتي ربي نوها برجو آمين رموادرا قويا الران تراغنا ورا زلالم اتملكا ربي نوها قدو آمين واي علماء انتين يقوتي امدو رر دبرتي فيتن كنا قدم تلي ورا كيبلت ربي نوها تاسسو آمين ارنوتي ورا دريتا ونني كابو مالي كيبلتي مو كيبلتي متي الدعاء لمن تامن ونني نسني دامو اكا نما تقوتي يو قوي يادكي سوتي namni keenya irra intala gurbaan keenya aaminiin teessan akka lafan buune yeroo hundaa'u jechuudha. Fedhiin keenya as dhufu osoo hin taane waan asitti himama waan asirraa dhageenyu firi jijjiiruudha moo firi jijjiiruudha miti. Firuma jijjiiruu qabnaami. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Islaama isliminaan إلى دلالم بكا جيسي ربي نوها قدو آمين أبودي تينيا تنغيسي جرتو في كيرو في كرر تينيا ورى ديني بكا قو ربي نوها تاسسو آمين ديني ربي كلمان نوها قيو آمين أبقالة دين كان الرولة ماني تينيا تياتي كبويتو بليان كينيا فدي إساني دريوان كنا دريتنا ولي نقبان كنا إسان اللي بلا نوران أركن ديني دنيا ربي نوها فدو آمين إسان ربي درجة ساني جنة الفردوس ولا فودو آمين إسن اللي ورا جنة الفردوس ملكا يا ربي نوها تاسسو آمين الرأي باران تناغنا غيستي أكا آمني نجلن دبر أمتا غنيا آمني ندبروني قبدي واني قدان نتدقى فنو أبليا كان يتورا واني دقى يتفتنو فريدة أكا جيرو أدرا فرين نجي جيرا مون جيرو فرين نجي جيرا مون جيرو إن شاء الله ورا فريق جيرو ربي نوها قدو آمين ورا فريق جيرو ربي نوها قدو آمين كبيراتي في متي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر وجادك على نجم مجلس ربي سنجم مجلس آمين شيخ خنجل ربي عامل كيسو أمانتنا سكنتان كينيا خيتيانو أستاذ خينيا جالة ما في خبجة ملني خبجة إخواني انتو بدمنا إساءتو فتني أبا فرجالا الله أكبر أستاذ أنس محمد إدريس الله أكبر تكبير كورخي كاري قالا لك قارتي الرئين دقيني ندلائتو ميشا قرقتو دانا مالك أساتي باسي واني بيتيف أستاذ أنس ججورة نام ساسر رادام ومغانا فرطي قلتي أكتي دلائتو في
akka ciqilee gartee amma asi ciqilfattee dhiiftee deemtu miti gurra kee akka gaarii buurii keessaa daragi takbiirtaan gabbaasi Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ديرو تكبيرتان نبيرو لندبر رئيسا يا أستاذ برقيني مي الله أكبر أما مقارة جاولو استيسين دي الله أكبر تكبير تكبير خوري خيس مسيدو في خوري ناموسا خرابنا بين واللقاء أستاذ خينيا جالتا ما في خبجما دكتور أستاذ أنس محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجا ملني خبجا إخواني انتم فتمنا إسان تفتني أبا فرجالا برتون أبا فرجالا أبا فرجالا اللهم انصرنا على الكافرين أكفين الالتي يقنون كبنين نصري دين دبنا دبنون قلتني وصول بنجرو ونصري وصول بنجرو ونصري وصول بنجرو ونصري خبجمتوتا فجالتمتوتا من قدوتا خينيا فاوان كينيا كيرو في كره علماء خينيا في أكسماس قامنا جينا خنو خيسة تركمتن هندوما خيسانو قدبنا سنغلتهم فنن ورسا قنتا بريدو تنا حال بريدا خرانا كولي دفني دام سدين كينيا را وليدام نوالا نومي جايستن غلطة خيسان جنة ربي سنفادي بسو نما ستي أركمتن هند ورقا تسارشي جلا وليكا ومنور ربي سناتايس ربي اندريد هن رولين نقبي ورقا تسارشي جلو جينتا تاو ربي نواتايس ورادو الدنيا تاخرا جلابي ربي نواتايس أدو الدنيا خيسة تيساني دين إفجا چرام صدقائي فتشا جرتني ورادو آخرا سنجلابي ربي سناتايس أدو وراتنا اللي رحمة ربي نوهاجي جير أدو تنادو روبا ربي نوفاتايس رحمة نسادي ودورة التو دلقوتي ربي رحمة ساقن نوابوس آمين رحمة برخاك ربي نوفاقر آمين رحمة نما ساتل ربي نوفاروب آمين روبا لفاتل خالا من خينجا برخابوس ربي نوهاروب آمين شيطان برخا بيفورا جروا على من خيسن كيسا ربي حباس آمين سانما خيسن كيسا جني ربي حباس آمين وان ديني دنيتي سنيفين تول ربي سنرها خاص آمين إسان نو ملكيسا رلي برولي ورملكا ربي سنعتايس آمين جندا خين رزقي والله دور نركت ربي سنيفاخن آمين والتا مدرول انتهي ربي ولسناتايس آمين واركتشو والاركتشو ملي والدبا في وادب ربي سنرها قبو آمين جمتشو ملي قد ربي سنرها قبو آمين أكفيت ملي كاما ربي سنرها قبو آمين خيري جندا خناتا جندا سني ربي سنيفاخنو آمين هندافوغا بغجراننا مجروتو والاركا ربين جراچيسه نغا في فيارت گمچو تنر ول نغرسيسون نعمه ربي خينا راتا كان غدوتي ربي خينا فارفنا خدران دور سدير ريتا بريتو نر ول نغبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين گندا خينا ربي خينا فارفنه نمني جروان جرودا هنديسو ربين جراچيسه ول نغرسيسه دام سوليف دامو قبل إن شاء الله تعالى هنگربي نولا في سخيسا وليف دامنا وروان دامم توف اتتقو في نور سني دامو اللي خوان سني دامو دلق ربنا هاتايس هنده خين ور حديثا نوليف ربنا هاتايس ور حديثا قرآن هم ببيغل ربنا هاتايس
bobbaa galateenya aadaa teenya fuudhaa heeruma keenya rabbiin diin nu haa deebisu seerri diin keenya seera bareedaadha heerri diin keenya heera bareedaadha namni akka rabbiin fedhu yoo jiraate akka shari'aan tun isaa ajajee yoo jiraate ba'aan takkalleen hin jirtu qaala'uu malee rakishuun hin jirtu kabajaa malee kabajaa dhabuun hin jirtu namni hundinuu iftihee jiraatan kabajamee mirga isaa haqa isaa harkatee jiraatan miidhaa fi zulmii wanni jaandachii tana gubbaa hin dhabamti osoo akka diin keenya nuun jeetti kabullu taate jechuun inni fuudha barbaadu fuudha dadhabee sababaa fuudha dadhabuutiin zinaa dalagee aakhiraadhatti jannata bareedaa sanuun ga'e ibiddan seenu isiin heeruma geessee heeruma barbaaddee dhabdee sababaa ba'aan jirre walirra guuruutiin rakkattee gaafa rakkattee akka feetu dhabnaan akkam feene dalaydee aakhiraatti hongooytee ibidda san seenuun silaa waan jiraatii miti osoo akka rabbiin nuun jee kajiraannu taate namu haqa isaa harkatee mirga isaa harkatee kabajamee ulfaatee jiraata salphinaa fi rakkinni addunyaa fi akhiran namarratti hin argamu ture silaa warra akka diinitti deebi'ee diin jala galu rabbi nu haa taa'isu warra fuudhaa heeruma keenya diiniin godhatu rabbi nu haa taa'isu wallaahi warra diiniin hoogganamu rabbi nu haa taa'isu biyya teenya illee biyya nagaa rabbi nu haa taa'isu biyya teenya biyya balaan biran baane rabbi nu haa taa'isu balaa biyya teenya barbaadu rabbi nurraa haa deebisu khayrii malee sharrii biyya teenya irraa rabbi haa deebisu lammii teenya ta keeysaa fi alaa rakkachaa jirtullee rakkoo keeysaa rabbi nu haa baasu ummata keenya kasuuditti hidhamee rurrifamaa jiru rabbii tokkichiidhaa san keeysaa nu haa baasu ummata keenya kasuuditti haadha daa'immaniin adda baatee tadeeysa ilmoodhaa fi isiin adda bahanii taan ulfa qabduu hidhamtee mana hidhaa keeysatti deeysee nama walirratti tuulanii rakkoo ajaa'ibaa tana keessa namni dee'ulmaa taa'u jiran kaan ichitti waan hafuuritti citee lubbuu dhabu jiran rakkoon lammiin teenya achii keessa jirtu rakkoo laaftuu miti ummata san rabbi rakkoo san keessaa nu haa baasu wallaahi rakkoo san keessaa rabbi nu haa baasu wanni gariin hoggaa baddaa nama ariite gammoojjittis nama jalaa naftu rakkoon kalee biyyarraa lammii teenya hafteechittis jala dheeyxee rakkisu jirti ummata keenya san rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu rabbiin dandi'aadha rakkoo keessaa nuuf haa baasu kayamanii fi liibiyaa misra rakkachaa jiranis rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu nagayaan gammachuun gara biyya isaanii rabbi nuuf haa dachaasu milkiidhaan durummaadhaan gara biyya isaanii rabbi nuuf haa dachaasu nullee biyya teenya irratti nagee nuu kanneen nagayaan rabbi nu haa jiraachisu waan nagee keenya booreysu jinnii fi juntaa balaas deemtan hunda rabbi nurraa haa deebisu biyya teenya irraa waan nagee isii balleessu rabbi nurraa haa deebisu biyya nagee waara harkattu rabbi nuuf haa taa'isu ganda keenya wanni isinii dhaamnu waa hunda caalaa sodaa rabbii tokkichaatiin yoo rabbii keenya sodaanne addunyaa irrattis ni milkooyna akhirattis ni milkooyna waan barbaannes ni arkanna waan jibbinu jalaas ni baana waan barbaannu hundaa wali baana yoo sodaan rabbii hin jiraanne hogguu hunda gabra namaa taana qorii nyaataan namaa taana yeruma takka akka namaa taaneef taane jiraachuu hin dandeenyu akka rabbiin keenya nurraa fedhu gaafa rabbii keenyaaf taanu akka nuti isarraa feenu rabbiin keenyaas nuu ta'a yoo nuti akka rabbiin nurraa fedhu rabbiif ta'uu baanne rabbiilleen akka nuti fedhu nuuf hin ta'u nuti ummata islaamaati maqaa islaamaa qabna amantiidhaaf amantii islaamaa qabna osoo rabbi kafarreechi baane rabbiin nu duroomsa jiruu bareeddu nu jiraachisa kaafirri asirra malee akhiratti uumaan qabu waan ta'eef asirra rabbiin ni taaf nuti kafarreetis hin kafarre islaama taaneetis islaaman taane amantii tana miila tokko keeysa keenya yoo nu tolte keeysa jirra yoo tolu baatte immoo duraanuu miila tokkoon ala jirra jennee akkasitti taa'u jirra udkhuluu fi silmi kaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii tana qaama guutuun seenaa nuun jaa amantii islaamaa qaama guutuudhaan seenaa waradiitu lakumul islaama diinaa amantii islaamaa amantii isiniif ta'uudhaaf heera jireenyaa isinii ta'uudhaaf islaaminaa isiniif ileetiin jira islaaminaa tana qaama guutuudhaan itti galaa seenaa nuun jaa rabbiin miila tokko ala keeysanii akka ta'iriidha yoo sirbii tola keeysaan jira badu alaan jiraasan firraadhii isaa qaama guutuun islaaminaa seenaa keeysa jiraadha nuun jaa nuti miila tokko keeysa keenya tokkoon ala jirra irra hedduun keenya immoo miila lachuutiinuu ala jirra hanga amantii tana jala seennuu takka amantii tana duydee yoo galle malee takka yoo amantii tana fuula sirruma deebine malee milkiin teenya hin jirtu nama kaafiraa rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa jannata godheef rabbiin isaan nuti immoo harka meeqa jirra gariin kaa addunyaan isaaf jannataa kaa akhiraan isaaf jannataa jira gariin ammoo kaa addunyaan isaaf jannataa kaa akhiraan isaaf azaabaa jira gariin kaa addunyaan isaaf azaabaa kaa akhiraan isaalleen azaabaatu jira nuti amma azaaba deemu san ta'uu keenyaan nama sodaachisa
asitis jiru bareeddu ka gandi jiraachu tin jirru akhiras dalaganne ichit nimil koinenne wan abdannu qabnu heddu nama yaachifti asitti soorun teedan baate osona khaafanne oson qotanne oson facaafanne ni milkaawati atu ayyaadu dubon atu ayyaadu ni milkaate khawrun teedan tees gaaferiyan teeshani facaasu dhiifte akkanuma taayiti milkaawati wanni adan takkalleen hin jirtu khaane yoo facaafanne malee khaane yoo dalaganne malee khaane yoo carraaqanne malee fakkuma akhiraa fakkuma addunyaa tan akhiraa illeen sanuma nawma dalagatee fuuddisaa wayyaadha nawma dalagatee waan dalagasanitti khee godhatee fuuddi wayyooyti kanaaf khaane carraaqu nu feesisa aadaa teenya heera ittiin bulmaataa diin kana godhannee amrii walirraa laafifnee diin kana keessa gabraa bilisni wal qixa hiyyeessaa fi dureessinis wal qixa ilmi namaa hundinuu wal qixatee jiraata wal qixatee dhalatee wanni garaagarummaa nama godhu akka ilaalcha ilma namaatti tokko yoo waaqa baate tokko yoo hiyyeessatee inni waaqa bu sadarkaan isaa wali miskiinni gadi ilaalama yoo dureessaa fi hiyyeessi nama dhufeen talanaa kan ni jee'u ka waaqa busan irra fardeessan inni miskiina yoo kadhate namni itti kan nun jiru yoo dubbate namni jalaa dhaga'u hin jiru kabajaa takka illee hin qabu sababa addunyaa dhabuutiif jecha tun aadaa addunyaati malee akhiraan akkanaa miti akhiraa irratti yookaan gara diiniyyoos deebine nawma iimaana qabu darajaa irra qaba nama sodaa rabbii qabuutu isa waa qabu kan sodaa rabbii hin qabne irra darajaa qaba akka fakkeenyaa yoo laalle darasaan isinii qaariyaa kannaaf humaan qaban miskiina gara addunyaatiin garuu diin rabbii harkaa qaban malaayikaa rabbii tatakkaa gooblaa nama tokkollee lafa keeysee hin beeyne tatakkaa mootiin addunyaa guutuu bulchu gooblaa siirra ejjatee hin beeyne taqabaataan addunyaa takkaa gooblaa siirra ejjatee hin beeyne ta inni addunyaa guutuu bulchu takkaa gooblaa siirra ejjatee hin beeyne darasaan miskiinni silaa isin waa kannitanii fi nyaachiftanii obaaftanii haala qaraatii mijjeessaa fi jirtan tun rabbiin malaayikaan gooblaa lafa kaayaa fi jeeni gooblaa malaayikaa irra bobbaanii galu jiran darajaan tana caaltu hin jirtu silaa akka ilaalcha ilma namaatti darasaan waan qabdu waan ta'eef namni akka biraan laaluu mala walaakin rabbi qabdi waan ta'eef rabbi hojii jirti waan ta'eef rabbiin isaan kabajee malaayikaa mootota takkaan buusin malaayikaa abbootii qabeenyaati takkaan buusin malaayikaa nama bareeduuf takkaan buusin warra kophee doolaara miliyoona 60,000 fi maalmaaliitiin deemu jira warra saniif takkaa malaayikaan gooblaa lafan keenya darasoota saandal qarshii 60,000 fi 100tiin deemu kanaaf malaayikaan kabajee gooblaa lafa keeysee gooblaa malaayikaa gubbaa yeroo qaraatitti deemanis gooblaa malaayikaa irra deeman yeroo galanillee gooblaa malaayikaa irra deemanii galan Allahu akbar inna akramakum inda Allahi atqaakum jarabbiin subhaanahu wa ta'ala kan nabira kabajaa qabu akkaan nama hundarra nama ana sodaatu wuja wani namni waliin caalu gosa tana ta'uu fi gosa san ta'uudhaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu kana hunda abbaa adam irraa nu uume adam biyyee irraa uumamne eegasii rabbiin gosa gosa nu godhe wanni gosa gosa nu godheef akka wal maxxanfannuu fi kol beeynuu fi malee akka gosaa walit duulluu fi wal waraannuu fi miti kan akkasi beeyne qabeenyi qabeenya hundarra caalu diin rabbiiti qabeenyi qabeenya hundarra caalu iimaana qabaachuudhaan qabeenyi qabeenya hundarra caalu rabbii fi si jidduu hariiroon bareedduun jiraachuudha inni addunyaa qabu kan iimaana hin qabne intalatii harree yoo fuudhe boru dhiitee gabbaas yoo duraan qabaatee gantalli ta'ee dhufte addunyaan harkaa akka tokko tattaate siin mijaanatti hin tolin jeeni intalatee halkanii guyyaa miidha inni miskiina har'a dhabaadha malee boru harkachuu mala gaafa harkatellee isii tanaa wajjiin harkadhee ja'a intalatee abadan hin darbu yoo laaltan abbootiin qabeenyaa irra hedduu isaanii jaartiin isaanii bareeddu jaartiin ta miskiinaa irra babbareeda ajaa'ibaan zabana kan abbootii qabeenyaa bira dheeyxee yoo laalta jaartiin isaanii bareeddu wanni hin bareedneef maali kaleeysa gaafa isii san fuudhan addunyaan qaban miskiina namaa turan intala warra waa qabu yoo fuune dheeynee kadhannuu iftiqeessu taati malee nuun kannan jedhanii abdii kutatanii intala akka isaanii warri isaanii uumaa hin qabne miskiina baadiyyaa dhaqanii fuudhan yeroo ati qofa rabbiin addunyaa guddoo kanneef warri isaanii gad jiru addunyaadhaan katiqoo wayyaa ka isaan hin geenye jaartii bareedduu ajaa'ibaa qaba tasaanii ta gosa biraa tana rakkoo kaleeysa keeysa waliin turan rakkoo kaleeysa keeysa fuudhe san yaadata waan ta'eef isuma fokkottuu tana wajjiin jiraata malee cinatti illeen fiduun siin jeeta biraa seena qabdi waan ta'eef guyyaadha qabdi waan ta'eef inni tujjaara arra fuudhee boru yoo dhabee intalatee isii siin mijaanatti hin tolin ije halkanii guyyaa miidha halkanii guyyaatuma halkanii guyyaa hiraarsi itti boona hin kabaju haqa siin eeguuf miskiina wajjiin harkatuu turre caala
nama dureeyseettanii intalatti qannu miskiineettanii intala dhorkachuu waan akkanaa irraa fagaadhaa addunyaan tarabbiitiin abbaa fedheef rabbiin ni kanna abbaa fedhanii dhorkatan kaanni hiyyoomsa kaanni duroomsa kaan kaarra qabu hiyyoomsee gad deebisan kaan kaarra dhabaate ol fuudhee chiingee dilli foogii magaala jaaru jiru kun foogiin isa duratti hin jaaramne gaafa dhalatus foogii qabaateen dhalanne qulla dhalatee guyyaa keessaa dalagatee rabbiin kanneefi magaala foogii jaaru jira inni irra makiinaan deemu jiru kalee harree yaabbatu qabaachuun turre guyyaa keessaa rabbiin harree kanneefi harree bira kutee makiinaa miila afurii kanneefi tasan caaltu hunda kanneefi jiraachisuura jira addunyaan fiixa isa ganamaatii ni dhuftillee ni dhumtillee kanaaf wanni nuti ilaaluu qabnu yeroo hunda إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير نبي كينيا كان جان صلوات ربي وسلامه عليه نمني أخلاق سابي تنخالته خدين كبو انتلتي سنجالتي رفينا خنا يو سنينجي خنا في وانا عدا في ديتنين قافتنا وانا عدا مال في الدين حشري رفين بني رفين تندفتي سندفتي واني جان تكالين انجرت خنا في يجمع وانا عدا في دي هادو فوچي بودا خنا في يجون انجرت وانا عدا اسني تو فجري امتا خين عدا دا في دين كان ولچنا قمنه يوني ديمنان جنة إبدا في بشان قري تكا خيسا ولتي كمان قبمنه عدا في دي ولين ديمن تكا غرم عدا چيتو يو خاخر دين كناس چيتو وني اتربي ما قبين الرخاي دين اسا سيرن نسمي تربان قباتين بلا جين وبو سديبنه عدا واني فيتو من نبلو رجر خيسمتو يرو امان تنا خيسد فودا في هرم الرتي ساتو تازيار الرتي ساتو قويا قويا عدا عدا وما ديمو جر عدا در حواس خينا قباچان تورين تمام قدون تينا خلق قباچان تورين تامنتي تينا خيست اللي جراچان تورين قويا قويا عدا قصو قصا بافچا ديمو جر واني قويا خيسارو توندي باسا جامد باسني جلنا واني جلنا ابدنا مغيست حواس خينا دين كان جل ديمنه ملكاو وسو قبنو عدا جل ديمنه هونغا ودا جر yoo gara diin kanaa deebine malee milkiin teenya abadan hin jirtu warra gara diin isaa deebu rabbiin haa taasisu warra gara diin kanaa deebu rabbiin haa taasisu gaafa duratti madiinaan nabii keenyaa taarra madiinaa taatee kana faarfamtu tun jinniitu raawwaata gufullaatu raawwaata wahumaa siyaama awwaannaa liphuma taata leeydaa ragabdii wahumaa siciniina liphuma taata gaafa nabiin keenya afaan itti galan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi osoo diiniin qabaatin akkas turte waan ta'eef isaan itti gallaan gaafa du'aa itti godhanii diinichi gadhaabanii quraannichi qaraame balaan sanichi keessaa godaantee madiinaa nagaya ta namni foonii sanga fedhe yoo nyaate garaan nama hin qabne ta timiraa sanga feete yoo nyaate bishaanii sanga feete yoo irra dhuyde sumaa toluu malee ta wanni nyaataniif wanni dhuganis keessan nama miine taatee madiinaan argamte jechuudha biyya bareedduu biyya badhaatu biyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan garaagaraatiin faayee taatee argamte diin kana qabannaan diin rabbii kana aadaa godhannaan biiti sammil koyti nulleen gara diin kanaa yoo deebine diin kana ittiin bullee ittiin yoo oolle ittiin bobbaanee ittiin yoo galle rabbiin subhaanahu wa ta'ala kama diinaa irraa jijjiire nurraa isni jijjiiraa warra diin kanaa rabbiin irraa jijjiire rabbiin haa godhu warra diin kanaa irraa jijjiiramte rabbiin haa godhu inna allaha la yarfa'u bihadha ad-diini aqwaama wa yada'u bihi aakhariin jannabiin keenya rabbiin diin kanaan nama fedhe ol fuudha diin kanaan nama garii immoo kuffisee lafa akka inni hin kaane godhaa jenna nama diin kana qabate diin kanaan rabbiin ol fuudha nama diin kanarraa fagaate sababaa diin kana dhabuuti waa hunda dhabee rabbiin kuffisee nama isan geenye hunda jalatti ciibsee hambisaa janduboon warra diin kanaan bakka itti kufetanaa ka'u rabbiin haa taasisu hawaasa keenya rabbiis naa milkeessu xiqqaa guddaa keessa rabbiis naa milkeessu ijoollee teenya warra diiniin bulu rabbiis naa taasisu warra diiniin bobbee galu rabbiis naa taasisu ilmoon ta haadha abbaa irra caaltuu wayya moo ta haadha abbaa dhaaltuu wayya tamtu wayya ta haadha abbaa caaltuu mi ilmaan haadha abbaa caalu rabbiis naa taasisu qeyroo fi qarree teenya haadha abbaa keessa irra rabbiis naa caalchisu ilmaan haadha abbaa caalu rabbiis naa taasisu haadha abbaa irra caaluun kaleessee haadha abbaan keessan akka aadaatti ol fuudhan isin akkami fuudhuun haadha abbaa irra caaltan akka diini fuudhuudhaan haadha abbaa keessan irra caaltanii isiniin jee haruma tokko deemaa ooluun sirrii miti karaa rabbiin baasee miti karaan kun karaa ummanni keenya baafatee akka aadaatti irra deemaa jirudha aruusni keenya shari'aa wajjiin baay'inaan wal himata malee wal hin simatu namni tokko gaafa intala takka fuudhu wanni warra intalaa gaafatan osoo kuma jirtu yeroo aruusnichi irraa gabbahu
milisee janii gurbaan tokko gurbaa fuudhee wajjin intala harka qabatee deema akkasuma miim intalti san jaartii namaati moo jaartii namaati miti isa milisee kanaaf harka qabachuun halaali haraami bar jaartii namaa harka qabatanii asiin kara mirgaatiin jaarsi qabatee kara bitaatiin inni qabatee cinaa deemaadhaa isiin jidduu deemaa akkasii aruusni gala akkasii miim والله عائشة وانجت رب الرهجالة هذه تينياتي مؤمنتوتا ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد تدوم حركي ارغما ربي دبرتي اجنبيات تكاتو قتين بيدد ارغمان كينيا يو هذا من ساني تاتي ملي يو دبر ساني تاتي ملي تكا دبرتي اجنبيات هركان تقانين بيغن اتي ايسا فيدتي جارتي نماركا قبتي ملي سيرتي وجيندهم تدوم يا أمتا خينيا كان ربي ندلنو رجرة guyyaa naruuzaa guyyaa du'aayiidhaati guyyaa namni rabbiin firii bareedduu asiyaama garsu janii du'aa itti godhan guyyaa ijoollee tan rabbii wajjin akkana haa ta'uuf akkas haa ta'u janii du'aa itti godhani malee guyyaa musiibaa ijoollee tana buusanii galanii miti ijoollee waan kana abboota irraa dhaalta arrallee abboonni waan kanaaf taa'ee falma mana aruuzaa keessa taa'ee hoggaan dala kannuudhaaf deeman hoggaan ikaa godhuu deeman tana fidaa san fidaa jeeqa mormuu mangudduma teenya taa'ammaas teessu tana namni diin rabbiitii mormu abbaan tokko hin jiru isaan keessan haawwan sodaannaa jen haawwan hundiisanii jen haawwan kun isaanii wajjin malaa marii takkan qaban namni nikaa godhu isaanii haawwan hin godhan awwaan kanaaf haawwan akkana sodaatanii nama rabbiin sodaanne rabbii waan biraata sodaatan irra kaaya wallee manguddoon rabbi sodaachuu dinnaan rabbi haawwan irra kaayan siyaaf haawwan hundiisanuma itti manguddoon bakka hunda yaa obboleessu maalumaaf akka kana sodaatan naan galleen yoo mancaadha warri mancaanillee deemu isaanii hawwan kun qulluma deeman rabbiin adookuma paawara namaa kanna humna addaa takka kanneefiiti inni meeshaa harkaa qabu warra qullaa yaa kana sodaatu hidhannoo qabu isaanuma kana sodaatu hawwan gara diin kanaa ni deebina moo hin deebinu ni deebinaami warra gara diin kanaa deebu rabbis naa taa'isu nama gara diin kanaa deebu rabbis naa taa'isu warra dhiirti rabbi sodaachuu dhiiftee isaan sodaattuu miti warra sababaa isaaniitiin dhiirti rabbi sodaattu rabbis naa taa'isu warra sababaa isaaniitiin manguddoon rabbi sodaattu rabbis naa taa'isu rabbi sodaachuu dhiiftanii maanu sodaattan jee warra manguddoo lolu rabbis naa taa'isu wallaahi akkuma amma aadaa isin sodaatanii yoo aadaa tana dhiifni haawwan hundiisan janii isin sodaatan kana diin rabbii dalagaatanii yoo isin loltanii isin sodaatanii garuma diin deebiti manguddoon tun sababaa isin sodaachuutiin balaa hedduu takka oomishuudha jiran aadaalee mafokkottuu hedduu takka biyya sabachiisu jiran isin sodaanna janiin isinillee warra rabbi sodaatu warra wanni rabbiin sodaanne hundi isaan sodaatu rabbi isinaa godhu warra diin kana waa hundarra caalchifatu rabbi isinaa godhu warra diin kana aadaa godhatu rabbi isinaa godhu wallaahi aadaa diinuma kanaatu caala diin keenya wanni dhufeef aadaa balleeysuudhaaf aadaa diin kanaa wajji walii galtu takka takka jiraachuun mala ta diin kanaa wajji wal simattu akkuma jirtu dhiisanii ta diin kanaa wajji wal himattu eeysaa bahuu nu barbaachisa aadaan hundi diinii wajji waliin galtu hundinis diinii wajji waliin kilaaftu uffannaan oromoon uffattu huccuu adiidha uffatti oromoon aadaarraan awujadii adiidha uffatti yoo uffattullee ol siisitee ilaa jilba kana jalatti ol siifattee uffatti manguddoon teenya tun gaafa maamudii hidhattu akkasii hidhattu shari'aan teenya lafarraa ol siisaa waan hidhatta hin dadhaa itti dhiiraan dubartootaan ammoo gasiisaa ittiin huccuu adii uffachuu ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam irra jaalatamtuun huccuu isaan biratti huccuu adiidha jaalata nabiin keenya akkaan sallallahu alaihi wasallam manguddoon teenyalleen hoggaa akka aadaatti maamudii hidhattee shamisa adii gubbaan hidhattee billawasii hidhattee gizee deemtu wanni akkas akkasii shari'aa wajjin waliin faalleeysitu rifeensa filatanii filaa isaanii itti suuqanii gaafa deeman jaluma ciru baannaa wanni akkasii shari'aa wajjin waliin faalleeysitu yoo ammoo jala haadanii gubba khawaarii san taate tun amantii teenyaa wajjin waliin simattu walimatti waan akkanaaf irraa dhiisan bakka fuudhaa heruma keenyaa yoo deebinuu jala galtuudha janii jala galuu sanis alhamdulillah hanga tokko nurraa haftee jirti laga kanatti eegamu haadaraa goggodhuu eegallee bakka hedduutti hagamsarraa ol eegaltee namni intalaan deemmatee bakka geessuu dhabee jira intalaan yoo deemmatee bakka geessuu dhabee jira gurbaan yoo inni mana tokko fuudhee geesse sheekonni keenya wal jala deemuun hin jirtu jedhanii nurraa deem jettee haati manaaf irraa baafti akkasumatti isinoo akkasiif irraa baaftan boon baaftan nama intalaatee deemuun hattuuf irraa ariitan boon isimattan hattuudhaami namni intala namaatiin deemu hattuuf irraa ariitan boon leeyxanii jee joollumaa jechuu jira bara hawwan maal jettan hawwan keenya firraa ariitaniimi
naman tala nuu fuudhu horiin anjiin haga intala mana yoo dhufanii isinii fuudha wallaahi kabajaarra qabdi intala nama jala deemtee namni alaa fuudhu duraanuu deddeemtuudha ifna jala deemtee fuudha nanayte ansi jaaladhee sin fuune fajaan yoo kabajaan jaalalaan dhufee manaa fuudhe irra kabajaa qabdi malee intalti karaarraa fuudhan kara deemtuun ta kara deemaan karaarraa fuudhu kabajaa takkallee hin qabdu intalatee isan mana dhufee namni yoo isinirraa fuudhe ilmi abaluu kalma abaluutii beeytan dhufee intalnaa kannaa jee isinirraa fuudhe kabajamoo kabajaami kun aalii yaammattanii ollaa yaammattanii waan biraarra barbaadu osoo hin taane ta qabdan wajji nyaatanii dhuydanii du'aayii itti gootanii yoo baaftan akkasittiin bareeddu akkasitti irra bareeddi amma dhiyoo tana ganda caateen nuti hoggaa nikaa godhanii fiidhaynee bira teenye nikaa maali gootan jennaan intala warraa baluu 5,000 godhanii jenna ta warraa baluu takkallee 10,000 godhan kajuus numa jira nikaa baananii beeku yaa boorree baluu maallaqa qabaateeti 10,000 nikaa godhatu warri baluulleen qabaatee 5,000 godhachuu danda'a warri baluu 500 qabaachuu dhabuu mala inni hin qabnee fi inni qabuus waluma qixa nikaatti godhachuu qabanii maarri namuu hanga'uuf nafii deemame wanni kanaan dalaydu waan qabu haa isini kannatu hanganaan qabu hoggaajee waan inni qaburra nikaa godhaaf hin jenne 2,000 maal qaba mucaan san 2,000 qabeennaan 2,000 irratti maarri nikaa godhaniif ammoo hoggaa nikaan godhame akka aadaa ta'isanii sanitti intala harka qabatee gabbaasanii fi isii iyyitu sanka iyyan saa koflaa addaanii wallaale zaman kana dhiisanii bariyyan suma sanuu dur intala iyyijanii duuba deemanii kuntuutan beeyta amma ka isaan kuntuutan jalaa diddee kofalti gammachuu hoggaa isaan gabbaasanii sila harka qabatee haa galfatu janii yaadan miliseedha wanni jaan hin jirtu jaartii nama harka qabachuun haraami jalagaltu wanni janiis hin jirtu baladaltuudha sun jalagaltuu miti hafu qabdiin jeen hoggaanan jeeni haasee haasoo dheeraan haasee dubbiin tun isin hin taane jeen manguddoon arrumarraa utii dalayna jen haawwan isinoo maal jettan jennaan taate janaawwan haatiin talaa immoo takkitti irraa jala galaniitu magana hadiisanii heeddu laal kun bakkuma tana sodaanne nuti ishee qareefu janiif mataa hogatan beeyte dhiirti oo balaa isinitti haabuu sun joomma isin abaaru taate maaluma jara kana sodaachaa waltaniin jira nama aareewu yoo intalatiyya jala galan malee hin kannu jechuu yaada qabaatti kafuudhuu deemuu ana taate wallaahi siifin dhiisaan jeen intalumatee tanaawu siifin dhiisaan jeen dubartiin hedduudha yoo jala naa galan malee intalti yeerumuun qabdu yette sii dhiibnee yaanaan jeen mucaan fuudhuu deemullee nan hin beeku odoo na jina taa'u jira ustaaz naariin dhiibnee fi yaanaan aan jechuu jira mucaan allahu akbar an silaa kafuudhuu deemu isaa beekeenuma onneen godhe dhiiseetiin deemaawu dhiibnee yaanaa wata kanaariin naan jaa boodarra firraa hoggaan alloluu agarti biyyi tun biyya teenya ijoolleen tunis ijoollee teenya rahaa magaalaa dhiibnee wanni baadiyyaa tana gallees teenyuuf hawaasa kana tolchina hawaasa kanaaf yaannannees taa'u jirran osoo nuti hawaasa kana qajeelchina hawaasa kana tolchinannees teenyu intaluma teenya naaddalee naatu kas ta'e dirqama wanni shari'aan hin ayyamne haa dalagamtuu jala yoo jette waa takka irraan qabdu teenya mucaan fuudhuu deemuus keenya biitinis teenya akka silaa rabbiin barbaadu kan nama leekkaati barbaadutti abadan hin kenninu yookaan sii dhiibnee deemnaan jennu hoggaanan akkana juun firraaf keessa deebitee hayyee sheek akkuma jettetti haa taatu jette hoggaa isiin nu hayyamteen qalbiin siin cabini anafaa jala galuu deemaan jennu siif galaami yoo warra daansii taphatu malee warri du'aayii godhu kun naaf hin ta'u jette malee anafaa jala galee du'aayii godhuu deemaan jennu an siin ta'uu hin jeeyyoo jala sii galen talatee jala naaf taateet akkas taatu qalbiinis hin cabini waan biraatis hin barbaadini arrabooda ganta kana keessa jala galtu wanni jaan hin jirtu sababa intalatee tanan hafuu qabdi wanni harka qabachuu janis milisee fi jinniin hin jirtu sababa intalateetiin arrabooda hafuuf deemti intalti tee dura nama wanni khayrii irra dalagamte taatee si harkamuun milkiidhaa gammadi jeeniitiin biraa deeme hoggaa nuti gallee amma ijoollee daawaa gooneetti qoteenyu dardarri mancaa siichi ga'u kana guurratanii raadoona dhagaatti cabsatanii dhufanii bira raadoona guddaa kana siichi qabanii kofoon kun gadi tana jirti hudduu tanarraa gabbuute dardara akhiru zamaanii beeyta aboo maalee isaa dhuftan jennaan jalagaltuu jangaa jarri aboo jalagaltuu wanni jan hin jirtu jara keenya yoo harkattan nyaadhaa kaayaa ennen gizeedha nutis yaaf yaana osoo teenyuu yaafnee nutis kaanee yaane ijoollee lamaan qofaa walii hafe nuti jalagaltuudhaa tana fidi bishaan nuu fidi barcaa fidi sijaaraa fidi tana fidi san fidi wal buqaasuun san hin jirtuun jee akkana gaarii mool jala galanii wal buqaasuu sanii wayyaman guddoo teenya akkana gaariidhaami akki ergamaan rabbii faanis itti fuudhan akkanuma akki isaan intalatti kennaniis akkanuma akki saabonni itti fuudhaniis akkanuma miliseen hin jiru
jalagaltuun hin jirtu gumaanni hin jiru balaan dilli siyaataniin qorii haadhaati qorii abbaati mata abbaa eegaleewu abbaanis gumaata kadhatee geessaa bagariitti wayii dhufte wanni kasee sama dura hin dhufneemi abdulliima ustaza hin dhufnees asis dhufte yaa obboleessoo ammoo waan kana dhiifna moon dhiifnu wani kaniin jagantaa keenya yoo asii numa dhufte ayyee waliigallee har'a darbuu qabna laala ammaan dura asii numa dhufte jala galuun sadii numa jirti ayyee abbaan gumaata geessuun ni jirti ayyee haatillee gumaata geessuun ni jirti ayyee kana cufaa waliigallee darbuu qabna akkuma shari'aa islaamaatti akkuma ustaaz Allahu akbar wallahi gumaanni siyaataniin kun deeyniidha hawwan keenya manguddoo teenyaan dhuguma rabbiitiin isiniima gaaf tokko noolee gaafa jirru namni tokko gumaata kadhatee qorii haadhaa tajaansan gaafas humni sagal maallaqa guddaadha akka ammaa kanaa miti kuma sagal buusanii fi guyyaa sadii moo afur teessee makiinaan akka carraatee wallooyitee kara gubatteeni isiinu makiinaa keessa gubatte waan hedduu nama gaddisiisu ummaan tee dheengadda gumaata kadhattee gumaanni san deeyniidha deemirraa galchiin jeen ilma siitiin mucaan fuudhee maallaqa galmee jira waan ta'eef waraqaa fudhatee warra baluutis dhaqee ummaati yerra hangana qabdanii hoodhaa jeeruu ture waan ajaa'iba sitti ta'u nama kuma sagal buuse keessaa nama lama qofaatu ummaateetu ni dhabne maallaqa hanga kana hadhabnu jeedide malee hundi ni fudhatan wallaahi waan ajaa'iba isinitti ta'u maallaqa irra gumaata guurtan kana osoo kafallee duutaniin deeyni isinitti ta'an isiniin jee ergamaan keenya yoo janaazaa yaamame namni islaama taanan irra salaatu osoo salaanne garuu waan takka firraa gaafata nama kana deeyniin irra jirti jee gaafata deeyniin irra jirti yoo janiin irraa kafala hoggaa irraa kafaltan booda salaannaa janiin haqa namaati wajji namni awwaalamuun ta'u janiin janaazaa hin salaatuun siin janga deeyniin irraa kafalamtutti amma deeyni namaa jaarsaa jaartiin firra guurree atiis asiin firra guurtee isiin achiin firra guurtee hoggaa waliin duutan ciisa namatti hin dhiiftu yaa obboleessa ummata keenya harkanaaf kafalan jeessi dhufe malee tolanni sitti ooluudha qarshii sii kanneef hin jirtu beek isiniif galaami asinni katabatamoo akkanuma kannitaniimi deeyniif irratti hin guurinaa ummata keenya intala gurbaan rabbi sodaatu dhufee naa kannaa isiniin jennaan kannaafi maal qabdaa tana qabdaayi maal qabdaa tan qabdaayi san qabdaayi waan akkanaa takka illee ofirraa dhiisaa namni hundi qulla dhalate katakkaa gabuu buleen jiru nama hunda rabbii nyaachisu jira rizqiin harka rabbii jirti waan harka rabbii jirtuuf jettanii hiraar walitti hin buusinaa fuudhaa heeruma waliin kutinaa ijoollee sagaggaalumatti hin baasinaa akka ijoolleen rabbi sodaattee rabbi gabbartee ilmaan rabbi gabbaru horanii nagaan jiraatan aadaa fokkattuu tan ofirraa dhiifnee isa fuudhuu deemu wanni ijoolleen waliin deemtuuf yoon dhaqenaan kannan warri keenyaa nan fuusisan tanuma wanni ijoollee mataa qaqqabachiisee hannan nagaduboo yoo isin mana keessaa aruusa kana itti oloowwisuu dhiiftan baalaansii samii kaaftan yoo irraa gaddeebiftan ijoolleen nagayaan kabajaan sodaata akka malee mataa ol qabatee dhufee intalatee isaniin fedheenaa kannaa isiniin jaa ni kannitanii fi balaan takka hin jirtu duboo osoo haraam tokko hin daleen ijoolleen alaa galte ijoollee fuula dhoorkitanii heeruma dhoorkitanii badiiran naquun sagaggaalumman naquun waan isinis irraa gaafatamtan intala takka abbaa fi haadha obboleessa irraa gaafatama hanga heerumtutti yoo isin zinaa dalaydii wajji qooddatan isii qofaa qooddata isinitti hin fakkaatin isinii halkan mana aruusaa gadhiisu kadeemtee halkan bakka feete bultee dhuftu ijoollee ammaatii rabbiin mukarraa hiike taakkana oowwitu yaa subhaanallah wallaahi siin jee fitnaa tana hunda duraa bahuudhaaf aadaa dhiibnee gamadiin kanaa deebi'uu nu feesisa nuti asiin fuula kan akkana magaalaa laangee'ichiis ta'ee gamana hanga gammoojjii dirre dhawaat namana tolchee alaggabbaa akkuma jaan amma jimmata kana magaalaa qarsaa irraa sagantaa qabna jimmata itti aanu magaalaa watarii qabna magaalaalee sadeen aanaan kun qabu sagantaa akka ammaa asitti oofu jirruu tana waliin geenya asii miti wallaahi haramaa keessatti dhiyootan ijoolleen takka na agarteen tanuma caa dhuftee nan maramtuun arge aboo maaliin jaan yaa ustaaz rabbi jazaa siyaa kafalu jedhin nan maraman boo maaltu maal ta'een jeen bar dhiyootana laangee dhaynee fuunee qarshii takka osoo nun gaafatin intala bareedduu tana nuu kannanii ustaaza akkana nuun jee janiit qaalii kee godhanii bilaashin nuu kannanii kaganaa fuudhullee haramaa irraa nuti laangee itti erguu deemna rabbi jazaa siyaa kafalu jettee ijoolleen nan maramteen siin jee allahu akbar
الله أكبر الله أكبر بكبرات دهاب بيتي تنبيتي سنبيتي 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 مشكات دا تناجران سنجي غندي خين الحمد لله تولجر توليكم بكون ده ولوغون قبو غندون ده ولوغون قبو مال جتا من قدون تين أبوتي غندا أبوتي أفوشا إماموت مسجدا أبوتي أردا هاون كيسايز هذا أفوشا جرامين كيرو كيسايز دربوتا جرامين isin jarri hangi kuyyo walii galtanii ganda jiru keeysat wani rabbiin keenyan feene nu gadhaabachuun qabdu jettan balaan takka ganda keeysan hin seentu yoo hoggaa manguddoon asii qadaaddatte haawwanichi jalaa diigan yoo hoggaa manguddoon haawwanii fi dhiiraa irra walii galte ijoolleen ichi jalaa diide yoo hoggaa gandi asii qadaaddate warri araddaa jalaa diige dubbiin galma namaan geessu imaamallee wanni baatti tahaa jiru makkanaati kanaaf amma booda wanni nurraa barbaachisu alhamdulillah kaana keenya kanatti araddaa irraa gakkaaseen gaanaatti bulchoota gaggaariitu jira warra amantii tanaa quuqamaniitu jira warra amantii tana gaggeeffachuu haala nuu mijjeessanii irra nu gargaaraa jiraniitu jira isaan kana qabannee isaanii wajjiin taane nageenyaas isaanii wajji eegaa nageenya duraanuu amantiin teenya mataan siituu nageenya labsiti yoo walitti dhufnu nuti salaamta waliin jenna nageenyi rabbii sirratti haa jiraatu jechuudha assalaamu alaykum jechuun bakka deemnu nagee walii kadhachaa yaana yoo attayyaatu keessa teenyullee nagee kadhanna assalaamu alaynaa ne kanaaf nageenya keenya tiifachaa waan nageenya keenya nu duraa balleessu irraa ifeegaa waan diin keenya nu leellisu waan diin keenya nu gajjabeessu waan amantii teenya nu mul'isu irratti fuuldura waliin deemuu dandeehuudha qabnaan isiniin jeem mee imaamonni keenya amma kanaannoo kanaa silaarra dhufanii jiraniif mee yoo dhufanii jiraatan gannaa Mustafa manguddoo keessaa ilmee namni abbaa gandaa ta'e abbaa fooshaa ta'e fi beeytanii kamannaa ol siqaa kanana rabbi sinaa mul'isu ganda keessaa kottaa ammaa dura jirtanii mee haa kottaa mee namni an abbaa gandaa tijuu ka gandiif dura kaayee jiru namni abbaa fooshaa taatee gandaan deemaa jirtu haati afooshaatis asiqime afooshaan teessan amma booda afooshaa diin ta'uudha qabdi afooshaa diin kun ittiin tiifamu ta'uudha qabdi khotta khotta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Raabsaan isin dhufuu qaba raabsaan hoggaani kaare kan waa namarraa qeebalu raabsaa Allahu Akbar Maka sebentar jirra, bodoh ada pun tak mau derara jirra. Imaamonni keenyaas kottaa barakallahu fiikum haati gandaalleen haadha fooshaa chooyi jirtime Dem livi da what livi re jirra buat ko bodo da wal sebentar re jirra muhadara re jirra ayo abshir haye hate boshan jirtu la la sumame qota isnis rabbi sanamul lisu duranu mullattani wa amale ganti sinin sada to qota
Ate Hawaasaan hundiiftu janjarri kun ammoo waan feene addiyoon inni isin jalan jiraanne wallahi waa takka nuun dalagan. Kootaame asii kaanaa isiniin jee. Rabbi sinaa mul'isu hawwan kiyya wallahi. Ka isin sodaate ganaallee isin hin tuffatin. Koota. namni jirtan ganda gandarraa jirtanii asuma si kaanaa isiniin jee. Bakka bu'aallee ta'uudhaan dhaamsa isaanii nu geessitanii kottaa asuma si kaa. Kottaa rabbi sinaa mul'isu bargana ganaa diiniif dalaguu teessan barakkaa ajaa'ibaatti wallaa ilmaan keessanillee ilmaan diin rabbi isinii haa godhu. Ilmaan illee ilmaan isin dhaaluu miti hunda ilmaan keessanii ilmaan isin caalu rabbi isiniif haa taa'isu kottaa. Waalaikum salaam. Nagee alhamdulillah. Akkasii maatirarra jirra booda dawwaltan. Obboleessa fara keessan kana numa haadhaaf hooshaa gaggaarii qabdan ijaabaa yaane. Bakka biraatti numa muddii fooxaa muddii fi matatti hidhattee deemti malee ijaabaan uffattu. Jara keenya rabbi sinaa milkeessu. Imaamota keenyaa fi amma isin kun hundi imaamaa beekaa. Haati Hawaashaa imaama garasiitiin akkasiimi. Abbaan gandaa imaama, abbaan Hawaashaa imaama, kan masjida salaachisu imaama. Warri araddaa bulchu imaama. Qaamni nageenyaa hundi imaama. Imaama jechuun nama dura jiru. Isin hundinuu imaama. Hadiisa Abdallah ibn Mas'ud, hadiisa Muslim dheeraa san kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi hadiisa juusan hundi keessan tiisiteedha. Hundi keessanuu waan irraa gaafatamtan jee hadiisni san jalqabarra namni inni maqaade imaama. Imaama jechuun nama dura jiru jechuudha. Isiniif galaamiin namni nama dura jiru hundi nama hoogganuu qaba. Warra hoogganu san isaa irraa gaafatama. Abbaan gandaa gandasaa isaa irraa gaafatama. Imaamnilleen irraa gaafatama. Haati Hawaashaalleen haawwan isii irraa gaafatama. Abbaan gandaa gandasaa isaa irraa gaafatama. Abbaan Hawaashaasaa irraa gaafatama. Imaamni ganda guutuu irraa gaafatama. Abbaan gandaatis gandasaa guutuutti irraa gaafatama. Namni rabbiin waa barsiise immoo bakka hanqinni jiru hunda deemee sirreessu baate irraa gaafatama. Itti gaafatama kana jalaa baasuudhaaf hundi keenya waan rabbiin dalagaa nuun jee dalaguu ta rabbiin dhiisaa nuun jee dhiisuu aadaadhaaf jennee diin kana faalleessuu irraa fagaannee akka rabbiin nuun jee deemuu qabname. Amma wanni jennu yoo abbaan gandaa akka carraa jiraachuu baate warri isaanitti aanoon os baatanis bareeddumu. Namnummaan tokko bakka buutanii yoo dhuftaniis ba'aa guddoo tana firra fuunee dhufnee akkam taanaa jettanii geessanii irra jiifatan abbaa gandaa irratti. Abbootiin gareen jirtimi. Tokko shanee gaafa kaan isa nu jirtisan malee. Ta gaafa wayyaanee isa ni jirti. Tokko kudhanii. Lakkoofsi shan kun akkuma jibbame fi jazabna kana. Namni taakka lama sadii afur jee lakkoofsa jaagadii san jechuu eegalee beekta. Inshaallah wanni isin dhaammannu diin kun amaanaadha. Amaanaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa samii torban gubbaanu bakkannate ta ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gama keenya dabarsee isinitti hin gahee gaafa hajjii dhaammannaa jedhan yaa ergamaa rabbii nutti hin geeyse jeniin ummanni aboo isinitti hin geetiin jira haqa rabbiin nakkanne nutti hin geeyse diin kana isinitti hin geetiin jira nutti hin geeyse jeniin yaa rabbi itti hin geewu kiyya ragaa naatee janii dhaammatan hajjii san booda ergamaan keenya hajjiin goone addunyaa irraa godaanan nagaa rahmanii rabbii irratti haa jiraatu. Diin kana amaanaa ta'uu dhaammatanii nutti hin geewullee rabbi ragaa godhatanii addunyaa irraa kutan amma 23 nu laffaanii nuti arraan tana amma isin kana keessa babaanee isin waa himuu eegalaa jirra. Haa ta'u malee ganda sheekonni daawaa isiniin gayaa jiran torbaanit guyyaa jummaa waa isinitti himaa jiran amaanaan diin kanaa namni isin biran gahin tokkolleen hin jiru isin bira geessee jirti. Yoo nama beekaaf irraatti dhiisu taate malee amaanaa ergamaan keenya warra yeroo san jiru dabarsanii warra yeroo san jiru kaisaan boodaa dabarsanii walirraa walit dabarsaa nuun ge'an tanutillee nama nu boodaa dabarsuu teenyu tan yoo arra jabaannee qabannee ittiin oollee ittiin bullee ittiin bobbaanee ittiin galle dhaloonni nurraa dhaalee amaanaa tana dhaloota dhufu dhaalchisuu danda'a. Yookaan yoo nuti kaagara dhabne ijoolleen teenyallee nu caala kaagara dhabdi ijoolleen fi kaagara dhabde ijoollee kaagara hin qabne dhalti hawaasni keenya hawaasa diigama hawaasa kaagara hin qabne tahaa deema. Kanaaf wanni isin dhaammannu isin akka abbootii gandaattis ta'e akka bulchoota naannoo kana bulchitaniittis ta'e
akka imaamota naannoo kana salaachiftaniittis ta'e hawaasa kana walii galtanii gandi imaama hin qabne hin jiru gandi hundi imaama qaba ganda imaamni jiru hunda keessa ijoollee yoo guyyaa barumsa kaan barate barumsi kaanii safuun qabu baratamuudha qaba yeroo barumsa kaanii kabajanii fi ijoolleen barumsa kaan irraa hoggaa galte masjiidatti galgala ishaa fi magriiba jidduullee maan taane akka waa qaraatu kana walii qabdanii hawaasa mariisiftanii irra dalaguu ka qabdan imaamonni keenyaas gatteeysanii garaayisuu ka qabdan asumaan isin dhaamman ni taatii montaa tun ni taatii tabiraat aadaalee fofokkottuu hawaasa keenya keessatti diin keenya akka lafa hin qabanne gootee ijoollee sagaggaalummaa baafte tana tajoollee akka isiin diqaalaa hortu goote tana amma numaa nama tokko tokko ka diqaalaa ni gartanii miisan waan mul'ate tan mul'atiin tarabbitti eekku jirru hangan qabdu hawaasa keenya wanni amma yeroo rooba barbaachisu sanatti midhaan qadara kana karatti nu harka qabuudha jiru makkanaati yeroo silaatti nu roobuu qabu roobni nu roobne yeroo isaa dabarsee roobe eegeeroon isaa dabartee roobees midhaan bareechee bakka tanaan gee nu barsiise ammas bakka tana dheebuudhaan qabuudha jira nuutu toleen jirre tanaaf rabbiin hogguu hunda waa nuu tolchee nu harka qabaadhaa oola waan nuu tolte hunda nu harka qabaadhaa oola yoo nuti tolle rabbiin nuu tole inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim ummata tokko irraan jijjiiru hanga isaaniif jijjiiranitti ittiis hin jijjiiramu hanga isaan jijjiiramanitti ija rabbiin gaafa nuti jijjiiramne nu jijjiira yoo nuti if jijjiire nurraa jijjiira if jijjiiree warra irraa jijjiiru rabbiin haa godhu amma bakka fuudhaaf heerumaatti wanni isin wal gargaaruu qabdan qajeellotti imaamni gaafa ni haa godhiidhaaf yaamtan dirqama silaahu manguddoon gaafa mirqaantanii dubbiin bakka ni haa geesse imaamnuma yaamtanii hoggaa imaama yaamtan imaamni wanni firraa gaafachuu qabu intalli tun ni hiikamte moo dubraa firraa gaafachuudha qaba ni hiikamte yoo janiin jaarsaatu hiike moo mana murtiitu hiikee firraa gaafachuudha qaba manni murtii ni haa hiikuu hin danda'u waan ta'eef mana murtiitu hiike yoo jan ni haan ni hiikamne jee dhiisee deemuu qabaan isiniin jee tanarratti imaama duranii dhaabbattanii intalti mana murtiitti hiikamte ni haan siin hiikame hin hiikamneemi ni haa jaarsa duraa qabdi waan ta'eef ni haa gubbaan hin hidhamu dirqama imaamanii dhiyettanii yoo cinqitan taate innillee diiduu qaba isin warri cinqummoo fuula rabbiitti itti gaafatamuudhaaf jiraattan tan akkasii hubaddaa gama biraatiin warra intalaa gaafa gurbaan dhufee intala ta'e isan naa kannaa juun tana fidi san fidi jee warri cinqu isin manguddootan gaafa isin waan tana fidi san fidi jettanii cinqitan ka isin dura dhaabbachuu qabu abbaan gandaa ni jira abbaan gareedhaa ni jira haati afooshaallee ni jirti gara hawwaniitiin akka hawwan hin sodaanne isaan isinirraa hawwan lafa qaban isin asii amrii jallisuu dhiiftanii gaafa qajeeltan achii gara hawwaniitiin isaanii jiran galtanii waan kanarra waliin mari'attanii fuulduraaf aruusa dhufurratti isinis akkuma rabbiin jeessan dalaguudha qabdan manguddoon hawwanis yoo hawwanichi gadi karolan taate isinirraa lafa qabuu danda'uu qaban gara kanaan akkuma diin keenya jeetti taarra intala kanniti boruu ilma fuusifti taarra ilma fuusifte boruu intala kanniti haruma tokko yaati lachuutu yoo irratti yerra namni qaceelloo waa baasu qabeette boruu atis gaafa gurbaa fuusiftu qaceelloo waa baaftu yoo irraan tana laaftu fuute boruu kayitis laaftu fuusiftu harkuma kanaaf hawwan keenya ayyo kanaaf hawwan keenya wanni isin jennu kanaaf hawwan keenyas akka warra afooshaadhaan deemu jiruutti abbootiin afooshaa taas keessa jirtaniis akka nama gandaan deemu jiruutti abbaa gandaa dabalatee imaamota dabalatee isin hundi ganda jiru keessatti akka gannuudhaafdan jabeessine isin dhaammanna quraan geejanii duratti ganda keessatti masjiidatti quraanni qaraama gaafa nuti ijoolleedhaan afaan salaataa nuti kitaabarraan barre imaamarraa sheekarraa kabiirarraa muka jala baranne akkasimi osoo majlisan dhaqin osoo hadiisan qareen qaraane yeroo qaraatii irraa galayaan ottayyaatu nu qaraayisa yeroo dhufne wayi nu qaraayisa akkasi baranne quraan akka dur jiru san gaafas barakaa ajaa'ibaa jira dhugaa rabbii dubbachuuf maallayina marra jira ni fakkaata malee huwaata kan jiru bubbeedha asumaan seenee asumaan kutu gaafas namni qarshii dhibba qabu waa hedduu takka bittiif arra humni dhibbinuu waa bituu diddee jirti ni jira fakkaata malee jiruu siin jee quraani rabbii barakaadhaan deema quraanni ganda hunda keessaa dhabamuun jinni gandan nu galchiti jinniin gandan nu galte gandan nu saamuudha jirti kanaaf quraana gandatti ka gannuu dhaabdan isinit dhaammannaa quraanni ganda gannuu dhaabbachuudha qaban aadaaleen fofokkottuun fuudhaaf heeruma irratti jala galtuu waan jaansan nurraa muruudha qabdan isin kun walii galtanii milisee janii jaartii nama harka qabachuu sanurraa muruudha qabdan joollee waliin deemmattu hanga isin maraammaramtutti ni haa godhuu dhiisuudhaan nu gargaaruu qabdan intala takka ta nama jala deemte nama jalaa fuutanii
magaalaa haramaa yaa fi harar geessitanii yoo maraammaratan dubrummaa ni qabdi moo hin qabdu gaafa laaltan ta biraa ta dubrummaa qabdu abadan dubrummaa si yoo jaarsa bira taate malee ala firraan balleessitu amma namni waan sodaatu dhabeen rabbiin sodaatu namni beeki wal irra sodaata namni irra rabbi caalaa wal sodaata nama rabbi sodaatu nama sodaatu amma rabbi sodaatu alhayaa min al-iimaan jannabiin keenya waaqaanfachummaan tun iimaan irraayi yoo iimaana qabaate numa kanaa qaanfata namni irra qaaniin dhabamtee iimaanni waa takka dhabamee namni akka beeladaat waan hin taane dalagu jira walirratti maraan amma nuti nutuun zinaa san ni dhabamsiiftiin siin jee ni dhabamsiifti waan dhabamsiiftu arran taluma takka fuutanii ta nama jala deemte haakima geessanii maraammaramtee fayyaan qabdu haakimni gaafa jee jalaa fuutanii fiddanii intali deeysan nagaa hin qabdu hoodhaataniini gurbaa deemmateen san tarkaanfii warra fudhatan ganaa namnummaan zinaa fi dalagu hin jiru namnummaan namaan deemmatu hin jiru wallaahi zinaan biyyarraa barakaa fuutee jirti fuuteen jirtu waan kana isin harkuma jirtaniimi ijoollee tan addaan hin dandeeysa wanti kamaagineetiiti waan kanaa wal harkisa mukuma jala dhaabbatti zaraaruma jala dhaabbatti bakka dukkanaa hunda yoo dhayite namumaan dhaabbata magaalaa fi baadiyyaan qabdu bakka hunda ol nu geessee wanti waan kana hambisuudhaaf fallee amma nuti keenya kun fala murteessaadha innee fala kana keenya intala nama jala deemte fuudhaa maraan badii qabdi taanaan haadha abbaa intala san balleesseef galchaa fi dantaa isaanii taagaana wani isiniif galaami narra baatii wanni jiraachuu hin qabdu kunoo gantii hidaasan akkas godhanii jiran intalti fayya qabdi jennaan fuudhanii warraan intali teeysan fayya qabdi galatoomaa qabadhaa janiinii gurbaa intala biraa fuusisan isiniif galaami akkas godhuu dandeehuudha qabdan abbootiin afooshaa abbootiin gandaa haadholeen afooshaa imaamonni namni isaan irratti imaamaa namni isaan irratti dura bu'anii jiran isin kanaami isinimi waan isaan isiniin jaan irra qaalii isaanii gootaniimi wajjiniin ni dhaabbattaniimi haawwan keenya maal jettan mee jara kana wajjinii dhaabbannaa warri jorka baasa Allahu akbar maasha Allah mee manguddoon teenyoo wallahi rabbi isin irraa jaalatu kana nama gammachiiftan lammiitii akkanattiin isin beekan nama bidura keenya kanaas kabajuu qabna namni nuti bidura keenya kun dilii teenya hunda baadhatee deemu jira itti gaafatama keenya hunda fudhatee jira beeynee qaalii isaanii godhuu qabna waan isaan gadiin nu dhufan dhagahuudha qabna akkasii yoo jiraanne addunyaa akiraa milkooyna warra wal jala deemee waliin milkaa'u rabbi nu haa godhu warra waliin milkaa'u rabbi nu haa godhu amma isin jara keenya gadiin isin teessa dhiifama isin irrallee ture wanniin jabeeysee isin dhaammadhu hawaasa keenya wanni yeroo hunda waatti himaa olluuf waan baranne hawaasni waa barate nama waa hima malee itti himaan oolan isiniif galaami nama qaceelcha malee qaceelfama namarraa fudhachaan oolu kanaaf isin wanni nuu gootan galtanii quraana kana irra nuu dalaguudha qabdan ijoolleen dilli qabnu tun quraana wallaaltee guddachuu hin qabdu shamarran dilli qabnu kun quraana wallaaltee guddachuu hin qabdu quraana haa nuu barattu ijoollee tan irra nuu dalaguu amaanaa isinitti haa taatu imaamonni keenyaas amaanaa isinitti haa taatu abbootiin gandaatis amaanaa isinitti haa taatu abbootii haadholeen afooshaalleen akkasumatti amaanaa isinitti haa taatu wanni isin gootan gandaggalaa ganda walii qabadhaa waan akkanaan nuun jaanni waan tanarratti sheekota keenyaa wajji dhaabbanee ni dalayna moo hin dalaynuu jaa ganda mariisisaan ni taatii janii hoggaa isaan isin amanan hundi ilmaan qaban waan ta'eef ilmaan isaanii gara masjiidaa akka geessuu qaban dirqamati dabarsa intala isaanii akka nama jalan deemne gorsuu akka qaban itti dabarsa gurbaa isaanii namaan deemmachuu kan qabne akka gorsan itti dabarsa guyyaa ilma isaanii fuusisan baasiin barbaachifne kan baafne guyyaa intala isaanii kan nan baasiin barbaachifne kan namarraan baafne dhaamsa dabarsaafi kana bira dabre isin jala jiran waan ta'eef waan gootan isinii beekan diin kanaaf yoo kana dhaabbannee irra yeroo isin abbootii gandaa yeroo isin bulchiinsarra jirtanit yeroo isin imaamarra jirtanit seenaan bareedduun takka yoo lafatan gad dhaabbatti namni isin booda dhufu waan san dalaga isinii waan bareedduu san karaa godheef waan ta'eef jiraattanillee itti gammaddan duutanillee ittiin so'aabeeffamtanii akkasinnaa beeka gannaataa barakallahu fiikum ayye mee qotta manguddoon sun wallaahi Allahu akbar takbir tangga nuteisa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lal dhiira seenaa bareedduu dalaguudhaan seenaan isaan faarsaa jirtu magaalaa laangee dhaynellee isaanuma kana dubbanna agarreellee hin beeynu isaan kan ajaa'iba hujii isaanii beeyna malee yoo watar dhaynullee yoo qarsaa dhaynullee biyya tana keessa bakka biraa muhaadaraa dhaynullee wallaahi jara kana dubbanna waan ajaa'iba isinitti ta'u seenaa ajaa'ibaa dalaganii mee waan dalagan isaanumarraa dhagaatan isinii muume akkasitti nuti yeroo assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Assalamu alaikum. Akkasitti yoo rabbii keenyaan taate egaa rabbi nu gargaareeti yeroo san sheega sheeni dhufee ustaazanni keenya akkana dalagaa karaan kanaatu karaadha jee irra bobbaanee wanni sun ijoollee wal fuutee waliyyaati. Waliyyaanaan nuti micoota naaqama geessa kennee haaqamatti ergine jechuudha. Ogaa haaqamaa dhufte waliifillee kennee naaqee fayyaa taate tageettu hin jenne. Sammurtuma teenyaan borummaa sitti deebite wanni tun irraa adaba kafaltee yoo qarshii hanga kana haaqama baaftee deebite waliyyaa'uun seedhaan haftu. Akka haftu immoo intalti tajaajila sana dhabee inni tabiroo ni kenninaa fi mana dhufee haa fuudhu jenneeti akkas goonee baasan rabbiin nu wayyame. Alhamdulillahi. Allahu akbar. Akkasitti yoo rabbii keenyaan taate ammallee nuti yaadni keenya sanuma tahaa jire jechuudha. Ta'ee ganaa ta'u wal jaalatte manumaa walii kennina malee iyyaanuun hin deemtu ijoolleenis hedduu akkasi jee goone. Akkasi yoo rabbii keenyaan taate rabbi nuuf hayyaa hayyamu ammallee karaan sanuma. Allahu akbar. Akkasi bitadde rabbi hayyamu. Akkasumatti qaaluma saniini dalaynee akkasi saniit galchinee dhugaa kaanis ichuma eega galchine booda tabiraa fuuse. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana gaalan namni gaafa waan takka walitti himnu yoo waan walitti himne san ittiin dalayne faayidaa lallabnuufis hin jirtu hawaasa keenya. Ammoo haa ta'u lallabni nuti lallabnu kun ragaa isinitti ta'a. Akka ragaa isinitti hin taane akka manguddoo tanaatti dalagaa. Amma isaan maraammaramuu qabdii nuti maraammaraan haakima geessanii maraammaranii eega galtee booda yoo ijoollee lamaan tana niqaa walii goone ammas kabiraa deemmateeniit maallaqa maraammaraa qopheeffatee fuudha. Hin kenninu ijoollee tana waliif intaltee haa galtu jedhaniiti waraqaa naxaatii fi intala warraa kannaniif gurbaa manguddoon ifumaaf cabsaa bakka biraa seenteef ka isaan cabsaa bira seenanoo warri intalaa nyaataa dhugaatii waan mana keessaniif barbaachisu intalti miraazaa isinirraa qabdi isin gaafachaan jirtu guyyaa isin heerumtullee taatu waan silaa isin ittiin heerumtu itti godhaa janii naatu itti godhaa waata kanatti hin fidinaa jee uruu dhaqee waan fidan fidee waan godhanis nyaata godhee waan mana isaa waan takkallee osoo keessummaan gaafatin kabajaan baasee fi gaggeessee jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkana gaafa taate gaadii rabbii kana lafa hoggaa qabatee wanni hundinuuf sirroo ittinuuf qajeelti warra akkana deemee milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Hawaasa keenya rahmatallee rabbi isiniif haa buusu. Rahmata barakaa qabu rabbi isiniif haa godhu. Addunyaa kana rabbi isin haa milkeessu. Dureeyyii addunyaa ta'a kana rabbi isin haa taasisu. Osoon bilchaanne bilchoo rabbi isin haa nyaachisu. Osoon laffaan ilaaftuun rabbi isin haa jiraachisu. Warra addunyaa kanatti abbaa manaatii fi haadha manaatii waliin jannata seenu rabbi isin haa godhu. Warra dhabaa dhibdee rabbiin irraa fageesse rabbi isin haa godhu. Warra jaalala malee jibbansa irraa fageesse rabbi isin haa godhu. Warra akka diin kun jeetti heerumee fuuyisu rabbi isin haa godhu. Warra akka diin kun jee jiraatu rabbi isin haa taasisu. Ganda keenya dirree nuti irra dhaabbanne tana hawaasa keenya kaasii walii qabama haala nuu mijeessa kana rabbi addunyaa kanatti waan gaggaarii hunda isaaniif haa mijeessu. Addunyaa kana rabbi isaan haa milkeessu. Addunyaa kana rabbi isaan haa urgeessu. Waan isaan qabanillee rabbi isaaniif haa qaaleessu. Addunyaa kanatti milkii malee hongoo rabbi irraa haa fageessu. Ganda waa dhabaa fi waldhabni biran baane rabbi isaan haa taasisu. Fayyaa malee dhibdee rabbi irraa haa qabu. Harkata malee dhaba rabbi irraa haa qabu. Gammachuu malee gadda rabbi irraa haa qabu. Hajjii dhaquu malee haajamuu rabbi irraa haa qabu. Warra namatti haajamee hajjii geessu rabbi isaan haa godhu. Addunyaa teessan qabdan keessa barakaa rabbi isiniif haa kaayu. Teessin hin qabne rabbi isin haa badhaasu. Hawaasa keenya wallaahi rabbi isin irraa haa jijjiiru. Eega diin kana lafa qabsiifnettanii kaatan rabbi addunyaa lafa isin haa qabsiisu. Diinii duniyaa rabbi isiniif haa qubsiisu. Diinii duniyaa rabbi lafa isin haa qabsiisu. Warra alima fiitis kabajee jala deemu rabbi isin haa godhu. Warra beeytota fi guddisee guddatu rabbi isin haa godhu. Akkasigaa inshaallah yoo jiraanne hujii bareedduu ka jarri kun dalaganii kana dalaydanii guyyaa tokko seenaa teessanis dubbachuuf teenya seenaa fi sareetu abbaa jala deema akkuma jan seenaan gaariin nama jalaa naftu hamtuunis nama jalaa naftu warra gaarii dalagee gaariin jala deemtu rabbi isin haa godhu. Kana caalaa wanni isiniin jennu jirtu du'aa sheekonni keenya dura godhan hunda rabbi isin haa qeebalu.
تشي كوني خيني سيدا من هند ربي سنتي هاكي بلو ماشي شيني قول اللي موتنا ويكبا ومنو تيمد لكو جرورت ميوان دلقنا كادا دي دلقنا نوي مني برنمني خان ما جاب أزيا وطاقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أباب تلين كتنا نجيب ولا خدنا في تنسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أقسمت تجا أستاذ خينيا عمري ربي نوفا رئيسو. آمين. فكاتا سال ربي إسجلنا بقال ربي نوها آمين. آمين. يا بقال إسجلنا أم ربي نوها قدو. آمين. أقسمت تجا جبابو متي غندبونا تيجورا خنو عبد الله عليه جنين سخر خنو ورميدا لا لوسر يجورا خن تلغند خنيا المساج ابصالو فيتو اكاسيغا نيامن اني سنين دكه منغدو نغير ايته سنين ايته جولين دي ما منغدو اما داينني كوتيو خوتيولي منغدو اما چورا اكاسيتينغا ما حواسا خنيا سنغدي خنيا إنقد محاضرة چیز دایتانی استاد نصر را دگیسن وان دگیسنی akka shari'aa kanninamoo akka aadaa kanninaa yoo akka shari'aa taate waliin teenyee kannina wanni warra soddaa gaafannu maharii qofa yoo kanan ta'in ammoo nuti yeroon karaa hojii teenyaa yaa'annaan jeen marabbaani taati jaan jechuudha akkasitti gaa amma tanaatan hedduu salaanni gee roobninis rooba guyyaa macarrashaa roobe guyyaa xiqqimti taakkaadha jechuudha guyyaa sanii roobninis roobee salaataa salaannee dachaane ammas mucaan mitiyyoo tana cabsaa dhufe kun intala eessumaati jechuudha eega gaa ilmi obboleettii teenyaa cabsaa nuu dhufe hiree yeroo bareedduu tana keessatti manguddoon isaaniilleen turte yoo roobnilleen tursiisa nuti ijoolleen as jirtiin haa gooneetuma galchinaa fi jaan jechuudha eessumman Allahu akbar hayye akkasi gaanumaa tanarra jiru manguddoonis dhufte harawaa canga tokko animma jidduu sana fincaanii fi gabbee harawaa canga tokko fudhattee shukara kiiloo lama fudhattee dhufte hoggaan ol deebi'u jimaa raabsaa shukaraas kunoo irratti boomaan hay reefu kan waliin jalleeti duruu isin waan biraa eegaltan keenyuti jimaan kun bakka jaraaf fide shukarri oo isaanumaaf maal raafuutan duuba wallaahi irratti dilleeti kunoo irratti dilleeti humaa du'aa uumanu gootan malee boruun fuutan gaawwan kana hin fuunu jechuudhaan akkasi gaa hangasan jimaa hangasaniis osoon qamain jechuudha jaarsi tokko Jibriil Abdullaa jedhanii ganda isaaniiti isaanii wajji dhufe anin qama'uu jimaa hojjaa keessaniis hin dhuguu hangani haan godhamutti jee naa gargaare jechuudha ni haa shalaf gooneeti Sheekh Mustafaa kana yaamnee ijoollee teenuu fidi haa sargii nuu galchitu jenneeni akkasi ijoolleedhaas ahaddiin aynee akka salaata qabattan salaataas waliin ni haa isinii goonee ibadaa akka qabattan rimoorii muuziqaa mana keessanitti banamtu kun waadamni keessanas jaajjaa jechuudhaan nuufi isaan isirra walii gallee akkasiin fuudha san baafne jechuudha amma gaa nama lama manguddoo nuu godha gujan tokko anaan jeen ka jala deemu akkasirratti gaa waliin galle hoggaa sargii galchine gaa amma ijoolleen lookoodhaa jechuudha taa mucaan miti yoo fuudhe shariikan saati ajjinu dura deemaniiti jooruu keessaa jimaa torochaa nu dura galan isaan nuti sargii asii obaa galchina jechuudha Mustafaan faan nu booda fidan jechuudha ijoollee shamarraniiti wajjin akkasitti gaa hoggaa hambifne akkasirratti hogguu sargii galchine fuudhee tasargaa qabatu amma gaa afaan kaayyachuus seenne amma hogguu afaan kaayyenne gaa waniniin tokko ana manguddoon ka jala deemu jeen maal ijoollee ganda keenyaa xulug godheechii galchuuf jechuudha Allahu akbar hayye akkasitti gaa amma hoggaa afaan kaayyenne amma boo abalu nu haas ijoollee kana dubbifna dhaynee ijoollee dubbifne ijoollee ganda keenyaa coofti keessan galee ana hayyee yaa sheekha xiqqoo afaan kaannedhu amma xixiqqoon haya itti dhiiraa dhalaan kaate jechuudha jarri gurguddaan sheekha xiqqoo afaan kaannedhu naa wallaahi namni asitti hafun jiru nu amanii jaan jechuudha awwaan isinin amanu waan takka corree dalaguurra waan zaayiraa dalaguu jiraana duubaa garagaltan hin beeku afaan kaayyadhaanis afaaniin kaayyadhaa walumaa jaana jeetiin mana manguddoo deebi'ee halaas na ifannaan
sheekhaan kun najiinii jaaniiti kutan jechuusan na dura akkasitti hoggaa isaan kutan amma gaatiboo Abdallaalee kun okan alaal kaastaa kon abbaan gurbaadhaa hayi ijoollee teeta aruusaa nuufidi mucaafi miti yeroo ol fuudhe haa nuufidi manni okan itti aruusa ta'an kami ol fidi nu ijoollee if bira finnee jechuudha naaf ijaarsisan mana aruusaa san geessi ati ijaarsisan hin jeeni haaya naga bulaa jennee hottee takkaan malatti keessummaan takka osoo qoonqoo takka achiin kutatin akkasitti ciihaanee galle jechuudha. Allahu akbar. akkasitti gaa bifa kanaan dalaguu qabna hunduma keessattuu haala kanaan hojjechuudha qabna isinitti illee dheereessee waan biraan dabalu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkuma kana gaa waa hundaa'uu irratti dalaguudhaaf qophiidha jechuuti mallee abbaan fuudha fedhe karaa ganda boonaatiin isinin jaa Allahu akbar akkana boodu bin yaa namni as dura dubrii dura dhume waa sheena Taka ring kabanis takasi. Aye. Ganama kana wani mundela. Ganama kana. Ganama kana. Atruma ogitu kabda uta kabda. Ogitu rang kaba ganama kana. Ode isibe. Amma se mumme ni amma kenya be. Aye. Isuma gurba kabate miki. Aya. Aye. Mal yenna ni tera na kana bin be. Aya. Akkas da to ka ban tera. Aye. Mo ko bayam. Aye. Akkasuma di ganama kana ni ka gone ogitu ganama kana moza ganama kana dufani ganama kana gootani yaa onuma bareeddi wallahi ganama ayye akkasitti ganama kana nam tokko osoo jedhan deemin ayye ijoollee xiqqashoo tidhadhawti tadhala ayye san qofaa fuudhee mana geessee fi waa takka Allahu akbar akkasiin itti dalaynee jirra amma qeeroon gammaddee illee Allahu akbar jettu boodana waan sana muyti Allahu akbar yaa warri isin dura fuudhe akka isaan itti fuudhu jiran bar mashakka Assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah yoo rabbii keenyaan taate oowwituma gartee ganama kana ulamaa'in keenya eega Ustaz Mahammad dhufee gartee nu dabarse booda ganama kana dalagamte kanaan isinii dabarsaa jettu kuma abbaa Mustafaan baalutti dhugaadha intala ayye wali jana jeeti intala Maryam gurbaan ayye ani wali niyanu dengadda muadara mal dabarsani intala gan ayye imama ni kamna imama khenya ayye shemu medaki shemu me ergadu aya Allahu akbar ayye akasi shemu me la baaqe shemu me laqe gurbaan uno intala abba jamalin jala dena daqi gen aya khaela ke akuma ba Mustafaan juutti suma qofa yaamati abbaan qawwaatakka ingafatin khashuro bidamare bidankin ayye maruma qofa gaafateni khaa godheefi sheeyni keenya wanni itti muhaadara raalu raadi baay'eef ammaan tana fuula mana galchee dhufee jechuu Allahu akbar akkana gaawoo hayya akkasiin diin islaam eega ustaanni keenya dhufe lafa qabatee namni itti dalagu jira jechuudha. Allahu akbar Masha Allah yaa hawaasa keenya meeqami bareeddi amma gurbaa fuusisuuf gabbaatanii si hunjeen gurbaan keetii sheekuma dhaqee sheekni warra intalaa dhaqee aruusuma galu gaafa teessee manatti eegdumee dubbiin tun hin bareeddu dubbiin tun laal ammaas intalti isin qaceelloon nuu jabeessitan intala kana fuutan ta'uu qabdi beeka wanni ammaas firraa isin qaceellotti midgeessitabe wanni isin qaceelloon nurraa eeguu qabdan intala laaftuu tanatti isinii kan laaftuu dhufteettanii kammiini hadara rabbiin isin hin dhiisu beeka wallaahi isin jee qaceelloon nuu jabeessa namni keenya hedduu wanni tan jirree fi tajirtuu hunda wal gaafatu yoo laaftuu kan hineef intalan jabeeffatan janiiti irra jabeeffatanii garsiisuu qabdan nutis qarshii takka kafalleen fuuneen gaammaa wajjin jiraachuu jirre isiniif galaamii amriin akkana laaffattee ijoolleen tun sinaan dalaytu wallaahi kana jiraannan itti ufi haadhatii السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكسك دليان كينيا خالتي وشريعتنا قوت التنبين بك دعاتنا تلي والربوان كتاتا إني كبوش أكسك نساق بوشتسا نساق كتات تلي وان إفسان وخلي كريم جيجا واحد دو يسيطا كتيتنا واحد دو كيس
Israa'el bikka du'aa kanatti nutti himame isaan illee qixaaxamanii qixaaxamuu kanarra dhaamsa tokkichaa kanaan isin dhaamuudhaaf jaaladhe. Allahu Akbar. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni biraallee yaadoo qabaatan ichumaan itti fufa. Nama du'eerra boo'uun nama sanii ni qixaatti sillee ni qixaatti tanaas akkasi beeka. Hoggaa namni du'e ittiin boo'inaa hin iyyinaa hin faarfatinaa akka ganda kaanii saniin godhatina. Assalamu alaikum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aadaan tun nurra haftee ficaayyoo hintaalli irrate achii gandan nu deebisanii itti nu guuchisanii eega Ustaz Anas Mahammad biyya tana nuuf seene aadaa dhaasa takka malee kannachu jirraa isa kana urmii nuuf adeera isu nullee isa jala nu ayaasu hasharriyoo irrate ni galchina timbooyyoo irrate aadaan achi keessa nurra hafu jirti isa kana urmii barakaa qabdu nuuf haa qannu aadaa fi abbaasaa rabbi haa guddisu. Allahu Akbar. Amin amin amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayyee namni biraa. Salaamu alaikum. Salaam. Akkasika hanga maduraati sanga islaaminaan tun diin rabbiitiin anas fakkeessee eega rabbiitiin hun dhufinka oggii idaarafaatii fi kana hunda yeroo isii tana itti dalaydanii nun jechaa jiranii eetti dalaynaa inni akka dirree qiyaamaa qubatti ol qabaa jirra arra inni eega rabbiitii gubbaa irratti itti nu idee ganaa itti dalaynaa ramboota islaaminaa teenya malee diin keenya guddisuu malee tokkummaa keenya wal guddisuu malee haftun nurraa hafuu qabdii jala yaanee jirra. Allahu Akbar. Akkasii islaaminaa teenyaan imaama keenya jala yaanee aadaan duraanii nurraa haftee islaaminaadhaan uraanni keenyaa fi islaaminaan teenya nu guddattee ganaa fuuninis akka aadaa duraanii hafee akka imaana islaamaatti xumaaninaadhaan gadhaabbanne akka nu deemu jajala gallee jirra. Allahu Akbar. Akkasi ganaa alhamdulillahi rabbil aalamiin isni rabbiiti wallaahi galata rabbii galchine waan finnu eega Anas Mahammad. Alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni isaaf haa ga'u isallee urmii rabbi adeeraysu akkasitti aadaa abbaa isaallee warra hajjii baasee diin islaamaatiin akkasi gammachiisu rabbi isaa haa godhu akkasi aanaa isaatii fi ilmaan isaatii wajjiin akkasi akka inni fedhu ajaa muraata isaa rabbi haa guutuufi akkasi addunyaa guutuullee isa wal qabachiisuufi akkasi akka inni fedhu akka inni ta'u ajaa muraata isaatiin dirree tanarratti nu haa mul'isu. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Ya manguddo ga magana mal sudanne tandiru marabbi male mal sudatani mal jatan amma rabbi male wani sudatan injirtu magana hawan keenya kana rabbi tolchelal qacelani kana dubbi ajaiba tagarana maqabbanaysitu tamanguddo dura mata ga qabatelle ol qabachiiftan ofu jirani mi warra mataa ol qabatee dubbatu diiniif rabbis naa taa'isu rabbis naa milkeessu haawwan keenyaas rabbi nu haa milkeessu qabsoon isaan keeysan jirre takkallee hu galman geessu diin kun gaafa nabii keenya dhufu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi baaraganii jibriil harkanii fiiganii gaafa mana galanii huccuunarra guuraa jan waa takkan taatu abshir ati yataamaaf tolt armallaadhaaf tolt keeysummaadhaaf tolt rakkataadhaaf tolt abshir waa takkan taatu yaaddawin namni jechaanii ture haadha mumintoota Khadiijaadha yoo isaan nu duuba dhaabbatanii abshir nuun jaan wanni sodaanu ni jirti eegaa duratti isaan firraa gadda geeyfannaamiin ammoo wanni sodaatan hin jirtu manguddoo teenya rabbiin isin gaafachuu ta'a yoo akka rabbiin juudhiiftanii akka biraa kakanitan taate waaqa yeroo isin keessoo namni gammachuu ibsatulleen hin jiru Allahu Akbar illee wajjatanii isa inshallah sagantaa teenya amma akka mataa kiyyaatti amma fasitti isin irraa baganda keenya muhaadaraan teenya umiyyuu itti fufti yoo rabbiin fedhee yaabataa maaliitu soo tadii muhaadaraas buusan yaabataa leencaa jirti alada safti as deemtu guyyaa akka irraa jechuudha namni rabbiin laafisee fachiisni dheeytan biyya tana biyya isii dura diiniin kutte hunda biranii kuchiifnannee carraa ku jirra isinis akkasin nu hubattanii bira kutu qabnettanii yoo tattaafattan wallaahi ni kunna yoo ammoo nuti bira kuchiifnannee yaannee carraa'inee isin nu duubaa biran kunnu jechuun isin keessa jiraatti nagama laffaana malee laffaatiin teenya galma nuun geessu ummata onnataa yoo qabaannee ifi onnanne galma keenya
nuti onnanne ummata onneen qabne gubbayyoo onnachaa ollees ni duuna malee waa takka onni argannu hin jirtu waliin taanee waliin kaanee galma barbaannu ga'uuf tattaafachuudha qabna carraa bareedaa irra qabnu kanattis fayyadamuu qabna halee akki bareedaan akka irraa kun hin jiru arrammoo akka bareeda qabna bakka feene muhaadaraa goona bakka feene waliin dhufna namni nu gaafatu hin jiru rabbii keenya malee waa takka hin sodaannu bulchoota gaggaariitu ka'anaa keenyaa kana jira waan ta'eef jechuu alhamdulillah kanaaf carraa bareedaa isaan qabnu kana fayyadamnee diin keenya lafa qabsiisuu qabna nageenya biyya teenyaatiif illee wardiyaa dhaabbachuu qabna haa jajjabaannu in isiniin jaa gama kiyyaan asumattiin isin irraa dhaaba yoo rabbiin fedhe deebinee khayrii irra wal agarra rabbiin waa gammachiisu jajjabaadhaan jiraadhaa isiniin jaaladhan rabbiin ana caalaa isin naaf haa jaalattu warra gaaddisa arshii jala wal harkuus nu haa taasisu وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر ما شاء الله يتلي ما شاء الله جاء ما شاء الله الله أكبر ما أستاذ خيني خنا نينو يسير تفا ولا تكتي أستفاقا إيه تفهم ملة ربي عمل سجا أدوي سات إلى بشام بوت ربي أقول شيشيب ربي أقوله هم تو تكلم جلانا جا ربي أبازو يا دا مراد سا ربي أقوتو بي أكما بيا خيس ديمه أكنا بادية مقالة ديمه ديني قداب جروحنا ديني بدنيا دا ربي أقوتيسو يا دا مراد سا ربي أقوتو بي أما قا سكنتان تينيا خرا غولب بي ديمو جرتي الدولان سكنتا سكنتا اسبورتي چوراتي کو تکا جرا سمودني غولمنا جزاكم الله خيرا كلبي سابول سالدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهون دونو قبي ثاني ثاول برباچيف تولا الله أكبر دباغا جزاكم الله خيرا الله أكبر أبا أستاذ أنس ريمون تندوفي سلامتا إسنين جي خطي يا دمراد سربي أقوتوب ربي قرتي أرمي سا خيس برخا ربي أخاوب دردرة قرتي أكا أستاذ خينيا ربي هاديبسو أبا أستاذ خينيا أرمي برخا قبط ربي أخنوب أما ساري نكزتي أرمي ربي هاديبسو ورّا ولين هجيت ديبو ربي أقولو أكزت تقدو ربي سنام الكيسو أدو ورّا خيس دي سنتانا تقويا بولا نجا ربي سناباسو جرنو الرفنقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Maiki to kono kan into cha Acho Shos Chumbi Double to Chumbi Si Up Down Pro Shots Down Down Take Okay, everything Okay Chumpi We'll go to Chumpi See Up You'll go. Paro. Terus. Sparingi. Okay, sir.
دفي أبو ترى دفي أبو كتكامي سي هop هاي الله أكبر يا أبو تبين جنتو هاي سا عملي الله أكبر هاي الله أكبر وين مونا ما قرابك هاي الله أكبر terus هاي impression nih akrobat dia ketika talik Hawasaa dem akrobat dia enggak lagi dem kemana talik asman dem الله أكبر